Dumelang baratuwanyana, ke Labohlano bekeng mme thupello ya rona tsatsing lena e tlo re ruta ka ho boloka metsi. Ha re mameleng ka hloko he. Hana metsi eo re a nwang a tswa ho kae? Na ebe le a tseba metswalle hore metsi eo re a nwang a tswa ho kae? Nthwena re tlo tla re bona mona is called the water cycle ka Senyesemane. Letsatsi le futhumatsa metsi ya mawatleng, dinokeng, dinokaneng, matamong le matangwaneng. Marothodi ao re sa boneng ka mahlo a nyolohela hodimo sepakapakeng. Ha marothodi a se a kopane hantle, a etsa maru a pula. Pula ha ena, metsi ya teng a kgutlela ho kae? Dinokeng, matamong, mawatleng le matangwaneng. Akere? Ebe jwale metsi ya a fihla jwang dipompong tsa rona? Mona re bona setsi se hlwekisang ebile se fehlela ditjhaba metsi. Metsi ana a hlwekiswang ebile a fehlelwa ditjhaba ke metsi ya pula e kgutletseng ho kae? Mane matamong, matangwaneng, etc. Dimmasepala di ikarabella ho baahi ba ditereke, ditoropo, ditorotswana, makeishene le mahae. Ke tsona tse netefatsang hore dipompo tsa rona di tswa metsi. Metsi ke sesebediswa se bohlokwa haholo. Ntle le metsi, batho, diphoofolo le dimela di ka hlolwa ho phela. Ke ka hoo re lokelang ho sebedisa metsi hantle. Jwale keng eo rona re ka etsang ho netefatsa hore re boloka metsi ha re a kgahlapetse, ha re a sebedise ha bohlaswa. Ha o hlatswa matsoho o ntse o ipikitla ka sesepa, kwala pompo. O se ke wa nesetsa ha letsatsi le tjhesa le tjhabile haholo motshehare, nesetsa mantsibuya. Ha o hlapa, o sebedise metsi a lekaneng. Ha o itsukunya, netefatsa hore o kwala pompo nako ntso tsamaisa borashi menong. Dingata ditsela tsa hore re ka boloka metsi metswalle ya ka, re se ke ra senya, re se ke ra kgahlapetsa hobane metsi ke ona re fang bophelo baratuwa. Ha o bona pompo e qhitsang e sa kwaleng hantle, e kwale. Ha ele hore e robehile, e senyehile, bolella batho ba baholo ba tla e report-a masepaleng. Ke boikarabello ba baahi bohle ba naha ho boloka le ho sebedisa metsi hantle ka makgethe. Re se ka nna ra supana ka menwana ra re ke boikarabello ba mang, ke ba rona kaofela. Ebe mona nang he baratuwanyana metswalle, these are the services Sesotho Literacy Corner offers. Reading numeracy offered in both Sesotho and English to the foundation phase from grade R to the intermediate phase up to grade 7. 150 rands buys you 30 minutes of either a virtual or in-person lesson. Ke mo thupello ya rona e fellang teng he baratuwa, mo le bonang fahleho tsane tse pedi tsa bososelang le tsebe hore le fihlile Sesotho Literacy Corner. Re fumaneha on YouTube, TikTok, Facebook, Instagram ke yona fela ya Miss Tshwa, and then for inquiries for lessons, tshwadi@gmail.com. Hae la le Basotho beso ba batle.